Nakon kratke bolesti, na Ahiret je preselio muftija Ševko Efendija Omerbašić. Muftija Omerbašić rođen je 9. juna 1945. godine u Ustikolini. Završio je Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu, a diplomirao na Fakultetu za arapski jezik i islamske nauke na Univerzitetu u Bengaziju u Libiji. Od maja 1975. pa do penzionisanja 2012. godine radio je u Zagrebu, gdje je obnašao dužnost glavnog imama, a potom muftije i prvog predsjednika Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj. Neizmjeran doprinos dao je razvoju islamske zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji, njene infrastrukture i otvaranja džemata te organizacije rada i djelovanja zajednice. Poseban doprinos dao je u izgradnji Zagrebačke džamije, te i najzaslužniji za njenu izgradnju i otvaranje. Bio je član Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Veliki doprinos dao je priznanju Republike Hrvatske nakon osamostaljenja, za što je primio i državno odlikovanje. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu dao je veliki doprinos u zbrinjavanju izbjeglica i dostavljanju humanitarne pomoći. Autor je brojnih članaka i knjiga, te učesnik brojnih naučnih simpozija, konferencija i susreta. Detalji dženaze i ukopa bit će naknadno objavljeni.